reka bahereze nk'urugero rw'umupasiteri nkunda cyane, pastor wacu nkunda respect, Reverend Shadrack Maru. Ikigaragazo yahuye naco twese dufite n'igitabo ciwe hano. Hari n'abatarakigura ngiki hano gifate. Barajwigiriye. Diamond uyu mugabo ni imfura cyane aramukunze. Kandi yaratsinze. Bikomeye. Uyu mugabo yahuye n'isi. Biramugwirira. Twese tubona ko bimumaze. Kandi koko niyo shusho zari bifite. Abana b'isi baramwataka. Arabihorera. Ejo bundi arabasubiza. Abasubiza twese tuja kugura kino gitabo. Dushaka kumva ukuntu Reverend Maruba asubije twese bishingiye ku makuru twari tuzi. Mu kibazo yagize ngo turebe ukuntu yasubije. Dushike dusangamo amakuru. Ariko reka ndeke kuyavuga nawe uzazi. Reka kuyavuga ko yego. Ahagarara ku mibabaro ye. Isi yose turagura ibitabo. Jewe reka mubwire nta muhango ndakurikira online usibye kuba pastor Reverend Maruba aronshinga bino. Nagiye no kugishaka none kindimo mu maboko. Yego. Ntiyemeye guheranwa ubusa imibabaro. Nawe imibabaro yawe uyigira kapito. Kweli. Imana ikudutumira. Ngo gute? Iratubwiye ngo tukubwire uwo muntu mubana sipamane. Ntabwo tuje kumwica atagira amade. Abantu batekereza kubera ko abantu wahamuka. Bajya batekereza muri pose muri negative. Kweli. So, inshuro nyinshi abantu tubana bacu twegeranye. Nigeze kuja mu Rwanda. Ndi bugaruke nk'ejo. Okay, of course, naringiye kureba umufite wanjye avuye mu Bwongereza. Ariko kivanya kandi ni umuntu w'inshuti yanjye magara. Bwira madamu wanjye ati nyarukiye Rwanda kureba umufite wanjye uvuye London. Nzamureba hari kuwa gatanu. Nzagaruka Monday. Zirwana niyinga. Nzagera nari nagiye bayidawina na bisi. Ngezeyo gutya. Biba ngombwa ko ntagaruka mara imyaka 2. Ngo gute? Wagiye na gatanu garuka. Ngaruka n'akazi. Mara imyaka 2 ntaragaruka. Ntapfuye, ntakomeretse, nta buzitike, ariko imyaka 2 irashira. Ugiye uri bumara iminsi 2. Umara imyaka 2. Muri uko kuntu bituma tekereza kubana neza nabo tubana kuko si permanent. Ushobora kujya gusohoka ukamunyura Mexico ugahora na gahunda kunyuza Mexico ukikorera ugafata Amerika imyaka 10 gashira umugore wawe ari gitwaye. Kandi mu by'ukuri n'umugisha uri no kumwohereza n'amafaranga. Noneho nawe akabura ibyangombwa bimutwara. Mu gihe uri kumwe nawe atarabizo mpamvu nziza cyangwa mbi. Ako gahini kagufi cyane. Nikabagaye ko guseka. Nta mwanya mufite w'amatiko. Nta mwanya mufite w'intambara. Kuko ico gihe kirabara kirimo kirihuta. Ico gihe mubanye. Ico gihe muri kumwe n'umugore wawe, muri kumwe n'abana bawe, muri kumwe n'abavandimwe bawe, uri kumwe n'umuturanyi wawe, uri kumwe n'umukozi mukorana. Ubuzima ni nka bisi my friend. Bisi yo twuriye tugiye town. Buri stage isigaraho abantu. Uwo muntu rero ugiye gutongana nawe maybe ashobora kuviramo muri stage iri imbere. Muri next. Yes. Kubica paracegere cyo kuvira muri bisi. Wakwihanganya mukabana amahoro kwicapa kiri imbere akava muri bisi. Akavamo mukibanye neza. Reka guhereza urugero iwa. Wewe ndiwe tabibu wa moyo wangu. Na pia wewe ni mboni ya jicho langu. Unifundishe kuhesabu siku za maisha yangu. Ili nipate kuwa na moyo wa hekima. Ili nipate kuwa na moyo wa hekima. Ili nipate kuwa na moyo wa hekima.
daktari, Yesu daktari, Yesu daktari, maisha yangu naja mbele zako, naja mbele zako Baba muweza yote. Yesu daktari, Yesu daktari, Yesu daktari, maisha yangu naja mbele zako Baba muweza yote. Tubahaye ikaze bene data, inshuti n'abavandimwe muri hirya no hino. Uyu munsi twongeye kugira umugisha wo kongera kubana na mwene data, umukozi w'Imana Evangeliste William Muyoboke mu Rwanashaka. Muyoboke Imana mu Rwanashaka. Izina rya mu Rwanashaka twarimenye ejo. Uyu munsi twongeye kwishimira kubana nawe hano mu kanisa ryiwe ya Unity of the Church. Reka rero nze gusaba mugenzi wawe aze kudufasha kwinjira mu cigisho c'uyu munsi twifuje gusangira nawe. Ndabizi neza kuri buze gufashwa, kandi tunabashimira ku gitaramo twaraye dukoranye nawe ahari ejo mwagikurikiye, ndetse message nyinshi ziri hariya muri commentaire zarimo zisaba ko tuzongera kumugarura. None ntidutinze tumugaruriye vuba. Icifuzo cawe niko gukanda ku buto caje gisa na automatique. Imana ikugirire neza cyane. Aya gakewa Mwiriwe. murabyutse neza, Amahoro. asante. Wasubiye kugaruka hano ku kanisa ryawe, wagize neza, turakwishimiye. Asante sana. Ubu nyine duhuye mu kanya numvishe uvuga ngo umuntu aramutse agize ibyago umuntu akwiye kurira gusa ngo aheranwe n'agahinda. Yego. Ahubwo ngo hari ukundi yo kwifata bikataheranwe n'agahinda ngo birangire. Uwo profita ibyago cyangwa ibibazo nabyo ukabikuramo ikindi. Aha niho imbaraga zitandukanye. Aha niho imbaraga zitandukanye z'abagabo. Hari umuntu ikintu kigwira aho akabona urupfu, undi camugwaho akabona niyo mahirwe yonyine amuje. Ibibazo bibiri bisa, Ikintu kimwe gisa, ikibazo kimwe gisa kiguye ku bantu babiri, ariko bakacakira gutandukana. Yes, hari uwo kigwa akavuga ati Mana yaje Bonye umugisha ndapfuye. Undi camugwaho gutya cakindi akavuga ati nari gutegereje. ikiga cyabaye Ni gute uyu mubabaro nguhagarara, kudafusha ubusa imibabaro. Iyo mibabaro yakuguyeho, ni gute uyu mubabaro wanguyeho, ni gute abantu benshi tuba duhura muri gospel. Mu by'ukuri nta jambo bagira rirenze, ariko bagira ibyababayeho. Bya bindi byamubayeho akabihindura isomo ryokiza abandi. Undi ryamugwaho gutya akama yikingirana akanyoha agapfa mu bantu agashananuka. Undi byamugwa akamutanga isafari ivuga ati ngiye kuvuga ubuhamya. Donc agahita abibona nk'ubuhamya. Iwe akabibona nk'ubuhamya. Undi akabibona nk'urupfu kamara umumaraho. Ni gute abantu bazongera kumufata muri sosiyete akamashira akibagirana agahunga abantu. Undi agafata cyakintu akagihindura iskari akayihagararaho akabitangamo ubuhamya, mukazamusigara mutumira ngo ahumuriza abahuye n'izo kese. Kandi uzita wumva umuntu aragurutse ahumuriza abahuye na kese yahuye nayo. We yahuye n'ikibazo gihinduka kimugira mwarimu w'abahuye na cya kibazo. Yes. Babandi bananiwe babandi babonye n'urupfu cya kibazo baza babazanira uwabonye cya kintu nka esikariye yo guhagararaho agashayininga. So ni byinshi bizohura nawe byahuye nawe, ariko byigiye kukumara, bye kukwica, bihindura itufu. Ushayininga birashoboka kudafusha ubusa imibabaro yawe. Imibabaro yawe wifusha ubusa. Kandi abantu bumve ko atari imibabaro
wakereye kugira ngo oya ntabwo ari imibabaro wakereye, ni ikintu cyakuguyeho. Ikintu kikuguyeho, so wikwemera guhomba. Fata ico gihombo ukigirira igishoro. Ese evangelist ushobora gutanga urugero byibuze ruto kugira ngo kino kintu tukiveho abantu bacumvise neza mu gihe nanone kije. Reka bahereze nk'urugero rw'umupasiteri nkunda cyane, pastor wacu nkunda, respect, Reverend Shedrack Maru. Ikigaragazo yahuye naco twese dufite n'igitabo ciwe hano, hari n'abatarakigura ngiki hano gifate, barajwigiriye Diamond. Uyu mugabo ni imfura cyane, aramukunze kandi yaratsinze bikomeye. Uyu mugabo yahuye n'isi biramugwirira, twese tubona ko bimumaze, kandi koko niyo shusho byari bifite. Abana b'isi baramwataka, arabihorera, ejo bundi abasubiza. Twese tuja kugura kino gitabo dushaka kumva ukuntu Reverend Maruba asubije twese bishingiye ku makuru twari tuzi, mu kibazo yari yagize ngo turebe ukuntu yasubije. Dushike dusangamo amakuru, ariko reka ndeke kuyavuga nawe uzazi kuyavuga ko yego ahagarara ku mibabaro ye. Isi yose tuja kugura ibitabo. Jewe reka mubwire, nta muhango ndakurikira online nguranye usibye kuba pastor Reverend Maruba aronshinga byo. Nagiye no kugishaka none kindimo mu maboko. Yego. Ntiyemeye guhusha ubusa imibabaro. Nawe imibabaro yawe uyigira kapi. Kweli. Kandi nta kintu kijya kibabaza umuntu. Uzi ko kino gitabo caguzwe abantu bagira isoni mu materaniro, barakigwaniye ana printing byinshi. Reverend dushakira ibitabo, wa munsi wabonye uko byagenze. Nta kintu kijya kibabaza umuntu, banye babitoratora barabito, kandi byari byinshi cyane. Nta kintu kijya kibabaza umuntu kumara izina ryawe, ariko yazanyura ahantu hose agahura nabyo. Tangira. Nta kintu kibabaza umuntu wahagurutse kukumaraho, ariko ahantu hose yahanyura agahura nawe, kandi agahura nawe umuruta, ari wowe uri kuri table d'honneur. Kandi swati aho ari hejuru yawe yarahagejejwe n'iyi mitego wamuteye, yarahagejeje n'imibabaro wamuteye. Iyo mibabaro wamuteye ariyo yabaye tiketi ituma gushinga. Ubundi yabaho mare. Hari igihe umuntu ashobora kugera mu kigeragezo kikaba umugisha. Reka nguheze urugero, habaho amarembo ane Imana izinyuzamo imigisha. Ariko reka mvuge, nubwo nogenda nyavuga, ariko reka mvuge rimwe. Amarembo ane Imana ijya inyuzamo imigisha yacu. Irembo rya mbere ni irembo ry'ubwenge bwawe. Imana ishobora gukoresha irembo ry'ubwenge yaguhaye ikakunyurizamo imigisha yose. Niyo mpamvu wa muntu we ufite umushinga wenda gukora, ico gitekerezo n'icyo Imana, haguruka. Iyo ugeze mu nzira uhura n'amaboko azagushirira. Ibyo ni irembo Imana yaguhaye yanyuza mu ivyo ukeneye, ubwenge bwawe. Irembo rya kabiri ni irembo ry'amaboko y'Imana ubwayo. Mana ikaguheza ikintu utagizemo uruhare na rumwe, kikaza. Umuntu yigeze kuntohereza amafaranga, ariko nari namusengeye. Nigeze gusengera system ya receive ya mobile money ya kure ya M-Pesa. Navuye inyagwa ya M-Pesa yarapfuye. Iyi system yawe yo kuri receive. You have received. Nigute amaze cyumweru. You have received. Ha kuri receive gakubaho. Ari send. Ndayisengera tuva system ndakuzibuye mu izina rya Yesu. Akira. Ritangira kuri receive in the name of Jesus. Mu gitondo mvutse gutya. Ibintu byose bigira amatwi n'isi y'umwuka. Yego. Ibintu byose n'isi y'umwuka bigira amatwi, bijya byumva. Icyo ushaka mu isi y'umwuka kizacumva. Sengeye system ya receive mu gitondo cakarekare. Mvutse ndebe kurimo ico gera no mu Rwanda, ndebye ku mobile money sanga amafaranga. Ndavuga ninde muntu wayohereje. Reka njye kuri WhatsApp ndebe ko ari umuntu wanyandikiye. Ngezeyo sangaho nimero yo muri Amerika, ariko nsanga yakoze screenshot y'akagano ko yohereje amafaranga.
yaya amare yandika munsi ngo no comment please. Na n'uyu munsi sinzi wayohereje. Nta kintu wamubwiye. Ndoga ndambara neza Jean Mariotti nka capture ku mukozi w'Uwiteka. So iyi mpamvu nari mvuze gutyo irembo ry'amaboko y'Imana ubwa nta ruhare rwawe Imana igakoresha igikona kikazana inyama kandi mureke mbabwiza ukuri cya gikona inyama cyayikuye muri busheriyani aho niho Imana izakura ibibazo byawe izakura ibisubizo ntiwibaze mu igisubizo cyane Imana izakivana aho yakuye ya nyama cyangwa wa mwana w'intama Abrahamu yatambye asimbura Isaka nta mwungeri n'umwe wari wakomplaininga ko yabuze igifu kugeza ubu nyine zabuze abazaricoge barabitahanye aho niwe Imana ishobora kuvana igisubizo cyane igisubizo kivuye ahantu mu maboko y'Uwiteka utazi ngo kivuye iyo naryo n'irembo Imana ishobora kunyuzamo umugisha wawe kabiri gatatu Imana izikoresha amaboko y'abantu ubwenge bwawe Imana yonyine n'Imana yonyine amaboko y'abantu muziranye abantu bakakurema bakakubwira umugabo irembo rya kane niryo nenda kuvuga Imana izikoresha irembo ry'abanzi kugira ngo narikugirire neza ni naryo rembo Imana ikunda gukoresha umwanzi akakurekura azi ngo birakurangiriye Imana igakoresha rya rembo mu nzira ibihumbi Imana ikoresha ndaguhereza harimo n'inzira z'abanzi ibyanditswe byera kuri iyo ngingo Yosefu yego bene se baramugurishije Imana ikoresha iryo rembo abo mwana iyo batamugurisha yari kujwigira iyo bamugurisha Musa nyina yananiwe guhora amuhisha aramurekura amaboko aramurekura ya mama we agwa mu maboko y'umukobwa wa Farawo mu maboko y'abanzi arakomera Moridekayi ku irembo ry'ibwami yanzwe na Hamani akereye urupfu muri izo kese zose Moridekayi arakomera ava ku irembo ry'ibwami abanzi bacu Imana izibakoresha nk'amaboko atuvanaho twananiwe kuva abanyamurenge bari muri Amerika uyu munsi iwabo buvira haratewe birukira i Burundi bagera i Burundi iwe nimutwara muri Amerika y'ibuvira agatera turi muri Amerika uburi umusekirite kanyamwe cyangwa arayipfa kwa mwana kweli inzira amaboko y'abanzi Imana igiye akoresha kugira ngo uve ku musozi wewe wajwigiriye wananiwe kuva igahagurutsa umuntu akakujwigiriza gitwa ukayihunga ukagwa kuri destination yawe kandi ukahava uri kwitotomba utabishaka cyane ni ikibazo uba wagize birumvikanye umugabo umwe yahuye n'igikeri cigeze kuva mu gishanga gikurikiye amazi kizamuka mu gishanga kizamuka mu kime kigere izuba rirava ca kime kirakama igikeri kigerageje gusubira mu gishanga birakinanira kubera ko cari caguye umuntu kirutarara mu nzira hanyura umugabo ufite shetani agishota umugeri mwiza wa kweri kiratutumba mu kirere kiri gukwicira guraho gituka uwo mugabo ariko kigiye kugwa mu gishanga kiravuga ati birambabaje ariko bingejeje iwacu aho nariko uriya n'umwanzi ariko angejeje aho nananiwe kujya inshuro nyinshi abanzi bacu niyo nzira yonyine igituma tumenyekana mwebwe unity abakiriya banyu ni abantu babanga nibo bajya bareba ibiganiro byanyu bigashira abakiriya banyu ni ababanga nibo bajya bareba ikiganiro cyose kikaba gishira bashaka ahantu mwakotoye mwarashe imboga ngo bakakatinge kigashira ntaho babonye juzi zikibye bakabafasha ubusa abanzi bacu nibo bambere baza batupibira ni abakozi batuvuga tutishura nibo badupromotinga ni abapagasi abanzi bacu ni abapagasi bacu badukorera tutishura kuko birirwa bavuga mu iyoboke kandi igakuvuga publicity barayishura ubundi ariko abanzi bacu nibo batubonye bakora batishura yego aho umuntu akimara kugera mu kibazo nk'ico yes muri situation nk'iyi
umwe abibonye k'ibibazo undi abibonye undi abibonyemo inzira. Rero inama ushobora kugira hano umuntu agize ikibazo akora iki kugira ngo ntabe uyu wakibonye kuko hari indirimbo tuba turirimba tukavuga ngo inzira z'Imana ni ibihumbi kugira ngo tugirire neza tugatekereza ko muri izo nzira ibihumbi ari imigati gusa, ari imbega, ari ibintu byiza gusa byo kunyunyuza, naho harimo n'ibibi. Imana ni finale, ariko inzira zigera kuri finale zishobora kuba zirimo amahoro. Ubundi njye William iyo mpuye n'amahoro mbonamwo amashi. Ubonamo amashi uzakubitirwa ejo ahishwe mu mahwa uri gukubitwa uyu munsi. Iyo njyewe ndi gukubitwa amahwa simbona amahwa, mbona amashi ahishwe mu mahwa. Ntubona amashi ubona simbona amahwa, ubona amahwa ubona amashi, mbona amashi ahishwe mu mahwa. Yesu kumusaraba igorigota abantu bose bari kumuseka umuhungu w'imyaka 33 wambaye ubusa ngo kandi igorigota bujya ngo hari ku nzira wogira ngo yari nako kwatayobewe kubera ko birabagwa abayisi n'abagenzi bose ngo hari mu nzira bose barimo bamuseka bamuvugiriza induru bamucira amacandwe, abasoda bafindira imyenda ye, abandi bamunegura, abandi bavuga ngo umwana w'Imana yagumanuye, abandi ngo yarigereje none Imana yamusize. Mu Baheburayo bajya bavuga ngo kubw'ibyishimo ntiyarimo abona isoni, yarimo abona ibyishimo bigiye kuva mu isoni. Yari kabona ibyishimo bihishwe mu isoni. So izo soni zawe, ibyishimo byacu bihishe mu isoni, izo soni zawe ibyo ubona byakwikubiseho, ibyo uri kubona ukabona isi yakurangiranye, my friend, gushaka mu icubahiro cihishe harimo akantu, harimo umutima. Ntabwo ari insinzira yo kukurangiza, ni esikariye uhagarara. Uzi ko aho ngaho ariho abantu nyine banatandukaniye aho, niho mu matandukaniro niho hajya kuri ya nzira y'abahisi n'abagenzi. Yes. Abantu umuntu wese yicaye aho niwe wihitiramo inzira. Yes. Ari bunyuremo. So imibabaro yawe wifusha, ibibazo twese turabisangiye, wibifusha ubusa ni igishoro. Nugera kuri standard ubonamo igihombo mw'igishoro. ariko bisaba guhita utekereza. Bisaba gutekereza. Na handero niho abagabo batandukanye. Burya mu bagabo habamo umugabo. Mu bagabo habamo umugabo. Mu mugabo habamo undi mugabo. Mu bagabo habamo umugabo. Habamo umugabo. No mu mugabo harimo umugabo. Yes. Buri intwari suko itagira ubwoba, nuko ikomeza imbere kandi ifite ubwoba. Hari umugabo watubwiye ejo bundi, ari muri Amerika yitwa Gomezi. Nawe afite igitabo hano. Yaratubwiye ngo nuba mu muhana ngo utarimo umugabo ngo utinywa. Uwo muhana uzawimuke. Hari umugabo kuri iryo jambo wari. Hari umugabo twabanyaruguru yari ingwanye cyane, no sivuga izina ry'abantu bo mu menye. Niwe muri ako gace k'iwacu wafatwaga nka number 1 ku mutima. None baratubwira ngo mayizraje. Babivuga turi kurya. Afata umutsima awukoza mu ivu. Atamira gatatu ari guhusha mu mboga. Akoza mu ivu. Akoza iruhande rw'isahani. Hasi agatamira kabiri gatatu. Kubera maybe n'ubwoba sinzi. Kandi uwo niwe wari umugabo. Kandi nyuma yo guhusha gukoza hasi abwira abantu ngo turi kunama. So intwari ni suko bitazi ko ari ibibazo, ariko niyihagararaho mu bibazo. Yego. Umwana umwe yabwiye se simvuga se n'abantu bo mumenya, ariko wasanga umwana bari kutureba. Umwana yabwiye se ari nijoro ati kubwo bavugisha. Ati kwa kundi umwana rugura kuzaramaze. Agira ati kubwo bavugisha. Saramubwira ati mwana waje ati cicakaje napfuye. So abantu benshi bajya bafusha ubuzima. Imibabaro ni kugera ujya yatangiye utekereza what the next muri iyi mibabaro n'iki kintu nakora. Hanyuma rero icyo ni igice cya mbere tugushizeho umutemeri, turaganira mu bice kabingahe tutinda cyane.
hari ijambo riba muri Bibiliya ahantu ndazi ariko uyu nguyu aho turebazi Igiti mujisho. igiti mujisho barahazi uvuga ngo murwanye uruhande ngo mugerageze kubana n'abantu bose amahoro. Yes. Kubana n'abantu iyo uri kumwe ubana n'umugore wawe n'abana Yes. na famiye muri rusange ndetse na hano muri Kenya urahatuye no muri Afurika urahari. Yes. Kubana n'abantu babugufi na societe muri rusange uzubifata gute wowe? Ni ibintu by'ingenzi cyane kubana neza. Reka mbahereze ikintu kimwe aba bantu bari kutureba. Wa muntu we uri kutureba Imana ikudutumye. Yego kuri wanyu ni yawe wenyine Ni buye niwe warifashe. Imana ikudutumye. Ngo gute? Iratubwiye ngo tukubwire uwo muntu mubana sipamane. Ntabwo tuje kumwica utagira ngo abantu batekereza kubera ko abantu wahamuka bajya batekereza muri pozi muri negative. So inshuro nyinshi abantu tubana bacu twegeranye nigeze kuja mu Rwanda ndi bugaruke nk'ejo. Okay, of course naringiye kureba mu Rwanda mu Bwongereza ariko kibanya kandi n'umuntu w'inshuti yanjye magara bwira madamu wanjye ati nyarukiye Rwanda kureba inshuti wanjye uvuye London nzamureba hari kuwa gatanu nzagaruka Mande zirwana n'iyinga nzagera nagiye bayidawina na bisi ngezeyo gutyo biba ngombwa ko ntagaruka mara imyaka ibiri. ngo gute? wagiye na gatanu ngaruka n'akazi mara imyaka ibiri ntaragaruka ntapfuye ntakomeretse nta buzitike ariko imyaka ibiri irashira. Ugiye uri bumara iminsi ibiri umara imyaka ibiri muri uko kuntu bituma ntekereza kubana neza nabo tubana kuko si permanent. Ushobora kujya gusohoka ukamunyura Mexique ugahora na gahunda kunyuza Mexique ukikorera ugafata Amerika imyaka 10 gashira umugore wawe ari gidroye kandi mu by'ukuri ni umugisha uri no kumwohereza n'amafaranga noneho nawe akabura ibyangombwa bimutwara mu gihe uri kumwe nawe atarabizo mpamvu nziza cyangwa mbi ako gahini kagufi cyane nikabagaye ko guseka nta mwanya mufite w'amatiku nta mwanya mufite w'intambara kuko icyo gihe kirabara kirimo kirihuta. Icyo gihe muri kumwe n'umugore wawe muri kumwe n'abana bawe uri kumwe n'abavandimwe bawe uri kumwe n'umuturanyi wawe uri kumwe n'umukozi mukorana ubuzima ni nka bisi my friend. Bisi yo twuriye tugiye town buri stage isigaraho abantu uwo muntu rero ugiye gutongana nawe maybe ashobora kuviramo muri stage muri next kubica paracegere cyo kuvira muri bisi wakwihanganya mukabana amahoro kwicapa kiri imbere akava muri bisi akavamo mukibanye neza reka guhereza urugero iwanyu murabana bangana turabana 8 ubu hari igihe cigeze kugera abo bana 8 mwese muba muri kumwe musangira muri seniye ko ndacibuka sike uyu munsi wababwiye ngo abo bana 8 mwongere babahuze keka rutakabatwerera keretse BJ igihugu bakavuga ngo muri BJ y'uyu mwaka hazabamo niyo kubahuza nawe uri kutureba ushaka gusanga iwanyu umwe ari Australia undi Canada undi uyu mwanya ari muri Yangushi mu bijana yego nubwo umuhamagara telefone iri off undi ari kumwe na president muri Amerika bari kwirebera umupira baranezerewe undi ari muri protector muri Nairobi abo bana kugira ngo bongere bahuze ubuso basangire ku meza uyu munsi abo bana bagize amahirwe bakongera bagahura hari ibihe bigeze guhura rero ntibamenya ko ibyo byari iby'igiciro rero hari abantu bari kutureba bagiye bakiri kumwe bose umuhungu ufite abana bawe 8 muracari kumwe iki si cyo gihe cyo kubakubita nico gihe cyo kubereka kuri papa ubereka urukundo ejo ushobora kwisanga mu ntambara ya Ukraine cyangwa ukisanga yiwe nigwaye akazi muri Russia
ukazusigara bareba kuri video cyangwa abana bawe bakaja kuri Australia kabaha scholarship cyangwa Canada kabatwara ibi bihe byanuka zo bikungu ibi bihuri gufusha ubusa wa mugore we akajya gusuzugura umugabo uyu munsi ejo uwo mureba muri video kandi mutatandukanye cyane nasanze zino mpamvu zishobora kuba ari nziza cyangwa impamvu nziza zibaho n'impamvu mbi zibaho ashobora gufunga ashobora no gupfa ashobora no kuzinduka ariko se uyu munsi muri kumwe uyu munsi rero muri kumwe iki gihe turi kumwe n'abagore bacu today turi kumwe n'abana bacu si cyo gihe cyo kuja ngo umwanya wose uri guscrollinga TikTok uri guscrollinga YouTube uri guscrollinga Facebook bahotanye hari igihe uzaba uri wenyine ufite uwo mwanya wakije ari igihe uzaba uri wenyine uva muri kampani ukajyama muri ghetto wenyine ico gihe uzascrollinga ariko iki gihe uri kumwe n'abantu bawe baye attention dukoze ikiganiro cyiza bayida gitego gitimuje heza abantu bawe attention gitimuje ishoga nitwe twicaye hano kuko ibihe nibiza bigaruka ibihe byiza biriruka ibyo bihe rero hari umushuti wanjye nabwiye ngo iyi minsi irangaye urayiba iyi minsi yarangaye urayiba kandi naho iyo urangaye nayo irakwiba so turi mu ntambara n'iminsi agahe gato ufite n'umugore wawe bye kuba ibintu byo gutandukana intambara ni ibi bintu byo buriya abantu batandukana batekereza ko igihe dufite ari kirekire agatekereza ko bashwana none ejo bizakunda hari umugore numvise avuga vuba aha ngaha ngira ngo n'uyu Burundi aravuga ngo ni gute uzushwana n'umugore wawe nijoro ukemera ngo bugace nuko ubuzi ko amajoro ari menshi uzamurika uvuga ati ejo tuzireba bino inganisha uzi ko mushobora gushwana mu gitondo akazuka yagiye so iki gihe turi kumwe n'inshuti zacu n'abaturanyi wibana nabi umuturanyi mwari mubana mu myaka 5 ntuzi yawe n'uwo muri kumwe uyu munsi mu yindi myaka 5 izaza tuzabuzi yari nawe ndazabazi yuri wayi iki gihe ciza gitumye duhura reka mbabwize ukuri marayimeshe nize Bibiliya ngeze ku ntambara ya Yakobo na marayika ndumwe marayika abwiye Yakobo ati ndekura murakeye ntawe uzumbona kandi baraye bagwana jewe iyo mba Yakobo nari kugatingezo Imana kandi marayika yari yarushije Yakobo imbaraga of course Imana marayika yangajonga imbaraga n'umwana w'umukobwa kandi iyo nza kuba Yakobo nari gati biteka ashimye kwirishanura bigiye ngere kuri gihugu ariko yaramubwiye ngo impamvu twawe bamumuje nitwofigura gutyo gusa ndagufata mwabantu mwe muzi ko buri muntu wese uhura nawe hari umugisha Imana iba yarashize amaboko ariko kubera imyitwarire tugira kwa abantu tuba dutandukanye nabo tutayibakuye muri kakanya gato umva nibandi wahuye nacyo uzabwira Imana kubera ko tumenyana nacyo hari ikintu nagigira Galileo yaravuze ngo nta muntu n'umwe yahuye nawe mu buzima adafite icyo yakwigira igihe uzatangira kubona mu banzi bayari n'umugisha Yakobo yabonye umugisha mu muntu baraye bagwana ese hari kandi haje barabapfa oya ingaruka Yakobo yakuye muri iyo ntambara yari nzafacumbaye urumva yari indyango yamukoze ngo kwita ko ngo kumutsi wita ayidacumbagira yari nzapfa ngo niyo nyama n'abagize inyaza bayiri uturanye na busheri y'abayisiraheli wowe witwaye rafufu ndebera aho bari ariho nzoza so ntabwo ari permanent umugore wawe si permanent nubwo wamukoye ashobora kuba impamvu nzi tubabaza abantu umuntu atuyakubara turebekana ejo bundi yiwe nikamukura kamukuriza imbere bikamujana sigara ukabona indege irakurenganya bamuherekeza abana bakaza bareba kuri ko dadi mumenda shure ati twagize umuriro washira no ukamuka cyangwa n'ito wakatika ukaburamo ejo ashobora kuba impamvu tumuja muri muvero ukaja gufatikana n'abandi mu Rwanda ukaba twigwana ukaja gufatikana n'abandi ugasanga abandi bagabiro bari profit no mwanya ariko uyu munsi uri kumwe nawe
Abafaransa baravuze ngo profiter les we jours présents. guhindura umwanya w'intambara si munini ni mugufi. Tugomba guprofita uyu mwanya. Urugo rwawe rwiteho, abana bawe biteho, umugore wawe biteho, niwo mutungo bwite wawe kabisa. nta kintu na kimwe cyo gutandukanya cyatuma urugo rwawe rubamo intambara. Stress wakuye kuri unity zisige kuri gate, wifata stress zo mu kazi za video zitarebwe muzitura abana bawe, n'izindi zazimye muziture igihugu ni kwambura AdSense ngo kubita abana wicanganya AdSense n'abana wicanganya akazi n'abana, wifata stress zo mu kazi, ibihombo zo mu kazi uzizane mu rugo. uzizane urugo ni ahantu Imana yaduhaye kunezera, ho guseka, ho guserebra, ho kwibagirwa imibabaro na stress n'izuba rya nijoro. Yes. Ariko uzi nk'abantu bose bakwanze cyangwa bagupinga cyangwa bakurwanya, wagera mu rugo wamugura akakubwira ati shenge ndakubwira y'abantu bose barahinduye, uzamumva basa n'abatarigeze bavuga uzamuzibane. ariko uzigeze muhira umugore akakubwira ngo nukuri ibyo yavuga nuko nta mugabo nubwo bari babikwe. Urugo si ahantu h'intambara, urugo ni mu ruvane muri Irani no muri Ukraine. Hari umugabo n'umugore uzugeramo ukagira ngo none bateranije ni ruto kandi agaca baba mu nzira kazi n'umugore cyangwa ni cyangwa cy'abapizani. So urugo si cyangwa ntabwo ari opposition na government biri mu kiganiro. Yego. Na ahantu Imana abo bantu si permanent. Wa mugabo we, wa mugore we, w'abana hari umunsi uzogera nk'iwacu ko mu rugo iwacu kugira ngo duhure. Sinzi ikintu kizaba ngo twese duhure, biragoye. acitse no kuri kw'Imana. Muri banga umunani nta muntu n'umwe ubana n'undi. Ushobora gusanga ari buba muri iki gihugu wenyine. Umwe ariyo, undi aririya. Hari abantu bakibana mwabo niba ari umunani bose twebwe mwacu turi 10. Uko turi 10 namaze hafi imyaka igera muri 6 mba hano jenyine. Ejo bundi hansanga bashiki baje 2 nabo ntitubana babiri yakureca akabahana. Hari igihe gishobora mushobora kuba muri 10 mwanyu mukibana kija mu kazi mwese mugataha iwanyu mukaba muri ahantu mwokenera na mwese umunsi umwe mukabona bidasabye ikiguzi na kimwe. Ni mu buzaza umusaruro, ni mu muha agaciro. Reka no mbabazi ugize umugisha bwanyu mwese mukongera mugahura papa mama abana banyu mwese ko muvuka uwo munsi urumva umeze gute kuri ko ndabona noza mbabwira ngo amazi yoza abura. Uyu nguyu iyo nko mu minsi mikuru usanga mu minsi mikuru iyo twavuze ngo duhure famille ugasanga twafashe umuntu umwe uri kitengeraho ngo basogokuru, twafashe undi wo kwa bande iriye kugenda muhuza kuko we ari hano wenyine mu bantu 8 karabuza abantu ko basekuru ngo baze bakora kantu k'agafete k'umuryango iwabo ndibishobora keka bakagutiza drone kagende baza. Ndabona noza boza bakenera nk'umuntu uje kuvoma nkabura ati mureke je nyazane mwe mugumya. Iki n'abantu batazi umuvandimwe n'Imana n'Imana niwe muntu wenyine umuvandimwe amaraso yawe niwe muntu wenyine ugukunda urukundo runyara. Ugiye mvuga amaraso yawe n'abana bawe n'abavandimwe bawe ni mama wawe ni papa wawe n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe nibo bantu bonyine ushobora kuja muri koma wabyuho basanga bakwicaye wawe andi mabande yose musangira yaragiye yotegereza kugeza ejo ntabwo yotegereza icumweru gishe wabandiwe wotegereza ririya bandi ryagwaye birira ayaye azabaza gusa bamwe ntazamenya ko wari wararwaye. Umugore wawe wenyine niwe wotegereza igihe uzoyivira. Mama wawe
niwe wotegereza igihe uzayivira, niwe wotegereza igihe papa wawe, umuvandimwe wawe, umwana wawe. Ko nukuri wa ikindi kintu nsoze, nari nzi ko Imana kukwemerera kuvukira mu muryango mubi cyangwa umuryango ukenye, nari nzi ko ari igihano yaguhaye ngo ndi kuvugana nawe giti mu jisho wawe ivovotera famiye yawe ngo barakugoye. Ndi kuvugana na giti mu jisho uri muri Canada no muri Amerika no muri Congo, cyane ukivovota ngo wewe bavukanye n'abakene urabafasha. Ni ico nyine uri gukora, nico Imana yakuzaniye. uri mu nshinga Imana iri guseka, uri gukora icyo yakujeye gushiriya. Ibaze ko ukizo hayo ukora n'ubu wawe bikora. Baba barapfuye. Subiramo. Ibyo uri gukora, ibyo wivovotera, nico Imana yakuzaniye. Mu gitabo cy'imigani haravuga ngo umuvandimwe avukira kunezeza abandi, gukura abandi mu makuba. Imana yarakwizeye igushira muri urwo rugo rukenye kugira ngo rubere igisubizo. Imana ibahereza amafaranga kugira ngo muhembure bene wanyu. Vuga amen. Amen akubu. Amen. Imana iguha amafaranga kugira ngo uhembure abandi bantu. Ntushobora guhembura abantu utarahembutse. Imana iguhembure. Amen. Nuhembuka abantu benshi bazahembuka. Imana iguhembure kugira ngo uhembure abantu. Yes. Kandi Imana iguhaye ibigutumye guha badafite. Tibiguhaye ngo ubike. Oya, ibigutumye bikubwiye ngo Dani urigidura ingerera kwa runaka. Wewe muri kumushoje, kandavuga ngiti mushisho ushoje uri hande biwawe. Niba Imana iguhaye amadolari 100 ndikubwiye ngo yarye wenyine. Urakubwiye ngo njyana 70, 30 yansingirize uwo muturanyi. Hari umuntu wigeze kumbwira ijambo risa n'iryo neza. Arambwira ngo amafaranga dufite saa yacu nayo tubikiye abandi. Yes. Ngo ubundi mu mategeko yo gusangira ntabwo ukwiriye kunkaba amafaranga. Ukwiriye kumbwira ngo se mu mafaranga ufite ntayanje arimo. Uyambe. Ukabana wabaye kayabi. Kuba uko banyabyura wenda abanyazura batwihangane ariko nza numva baguma. Ubundi kirazira gukaba umuntu kaja kumwishuza. Ubu musubije muri rya joro ribi wamukuyemo. Muhaye ufite. Se muranyumvishije oya. Ndavuze ngo iyo gukabye. Iyo uje kunkaba uba wajwigiriye. Yego. Nta muntu uzura gukaba ari gukina. Uba wajwigiriye. Ubu ngiye ati ijoro ribiringuyeho. Ati William igihumbi kakiguha. Iyo ngarutse kukwishuza bagusubije muri rya joro nagukuyemo. Kweli mubuga. Bangaruye bangonetse cya gikomere. Waje kunkaba kubera ko ugowe. Yego. Rero nge wagukuye muri ibyo bihe. Sinkwiriye kugaruka gushiraho pressure. Kuko nimba ngarutse gushiraho pressure sintandukanye na rya joro ribi n'ubundi waje uri guhunga. Ibyo waje uri guhunga nibyo kugusubije. Harabaza bagukaba ifaranga akakwishuza akoresheje amayinite utazafaranga. Nukaba umuntu tuzomusubize mu byo wamukuye. Bibiliya iravuga ngo nukaba umuntu usa n'umugabo. Kuko nimba ukabye umuntu agiye kuburara ejo mugabo ukamwishuza igihumbi icyo afite n'ubundi barongera baburara. None si iryo joro ritangiye na ryari wamukuye. Ni iminsi itandukanye gusa ko n'amajoro ni nko gutoneka uwo wavuye igise ukongera ukamukomeretsa. Yes. William, turagushimiye cyane. Asante sana. Kadusoreza aha Imana kugire neza kandi inama kandi ziza zirafasha abantu bose bazumva guhera kuri uyu kugeza kuzumva nyuma y'igihe kirekire. Ijambo wenda dushobora gusorezaho rigufi cyane, wenda uraza no gusoreza kuri ndiri ku mutima wawe. Abantu bari kumwe n'abavandimwe babo, bari kumwe n'abana babo, ariko uyu munsi babananiye. Ababyeyi bafite abana babananiye, abagabo bafite abagore babananiye, abagore bafite abagabo babananiye, bifuza kuba muri uyu munezero tumaze kuvuga. Wabagiriye inama, wabahiriye ijambo ry'ihumure. Ijambo rimwe buriya shitani n'injyacya izibisha gakondo ikarwa. Ahantu wonezerewe ukahababarira hakabiye. Igihe cyo gusarura ugahomba. Igihe cyo kunezerwa ukababara. Ariko iyo bimeze gutyo twizerera mu Mana. Yego. To believe in God. Bible iravuga ngo
ufite ikigeragezo cakunaniye. Ikigeragezo kiza kimagwa n'ibintu bibiri gusa. Ni ukugisengera wizeye, warangiza ukagitangira ituro. Amafaranga igipasiteri cyane kigomba kuza. Ituro rigira imbaraga byo guheza ikigeragezo kitare gusenga ituro. wizeye warangiza Ubundi iyo usenze Imana mu magambo igusubiza mu magambo, wayisengera mu bikorwa ikagusubiza mu bikorwa. Imana ituro ndabaheza abantu batatu. Ituro ni ikimenyetso cy'uko ibyo wasengeye usizeye ko bizaba. Nagiye gusengera umugore hano Diru Diru Westland, yari ingumba imaze imyaka 18 ntamwe. Turasenga turangiza amen. Iwe abwira umugabo we ngo zana sadaka tuture. Ndamubaza ituro ryiki? Ngo ico twasengeye mu isi y'umuka cabaye. Ngo wasigaye ku isi. Ngo nituro ryemeza ko nizeye ko bizaba. Aratura umuhungu ndaza ndayarya. Nyuma y'umwaka yari afite umwana we. Yanigishije akana. Kabiri Aburahamu yari afite ikigeragezo cyo kutabyara amaze imyaka 100. Umunsi yatuye ikimasa mu bamarayika baramubwiye ngo ikigeragezo cyawe gihawe iherezo, ikindi gihe ni uzaba ufite umwana w'umuhungu. Ufite icyo kigeragezo cyakujubigirije, gisengere ugitangira ituro ryo gushima ko kivuye. Yes. Undi muntu watanze ituro gikintu yasengeye ko kigiye kuba kandi gitaraba ni se wa Samson Manowa. Marayika yaramubwiye ngo uzosama inda mu byaro umwana w'umuhungu. Aramubwira ngo aya magambo turayemeye, reka tuyabibira ituro ko mwana azavuka. Afata umwana we arawubaga awushize ku muriro, ngo ibiri by'umuriro birawukubita. Marayika yinjira mu Manowa, amenye ko yavuganaga na marayika, arawera. Niwe mugabo wahuhereye ari kumwe n'umugore mbere y'umugore. Umugore ahumuriza umugabo, kandi ubusanzwe umugabo niwe yagakwiriye guhumuriza umugore. Ariko byerekana ko abagore mwahawe impamvu wa mugore wabashatse giti mu jisho no kugira ngo uzumuhumuriza. Umugore si wo kongera umugabo stress, ni wo kumuhumuriza. kweli Wataje nta faranga, umugore akakubwira ngo sheri ejo uzazibona. Abagore muhumuriza abagabo ba. So nari mvuze ngo ikigeragezo kijya kimarwa n'ibyo bintu. Ikindi cya kabiri kiza kimara ikigeragezo ni ikindi kintu bibavuga ngo bene abo bazimu nta kindi kiza kibirukana. Ni ukwiyiriza no gusenga. Imana ibahezo kitubabwirije bikomeye. Asante sana. Imana ibahumugisha cyane kandi bagirire neza. Ndabizi neza ko aya magambo, iri jambo ry'Imana, kino gitaramo tutaramiye ahangaha kigufashije. Yes. Kubera ko natwe twafashijwe, kandi umutima wafashijwe, ibyafashije imitima yacu nawe bishobora kuba byafashije uwawe se no gukeka. Imana ibiteho. Uyu muntu muri kumwe uyu munsi umufate neza n'izahabu, kandi utangire uyu munsi. Imana ibagirire neza.